You can buy this meal for 299 pesos. There's chicken biryani special, and there's roti, and there's also chicken curry na dip. Dip, no? Chicken curry na dip. This one is boiled egg curry. Yes. And for every meal, there's either iced milk tea or Coke. Boiled egg curry. Sana imo may Boiled egg curry. Lamig kayo. egg curry. I like it. Lawanta na ron. Pero the best must try ilang chicken biryani, guys. Ang biryani. Yeah. Their biryani is so good. Di na magigulap si Iris sunod. Dupa ang Ba't yung mga sound effects mo? Saon, Iris? Saon? saan na lang yun ang mga Ibalik ang trivia, ibalik ang Balik trivia. ang trivia, ang trivia. Pero mo kay Bao, na-copyright na mo. ah. Bitaw. Wala mo yung ads, girl. Ano mo yan? Bon appetit! Unsa Indian sa bon appetit? French man sa bon appetit. punta na tani. So yung na to, i-research na ha. Naon pa ka. Tumamukoy ka ng Parang ikaw ano ka rin. tuloy. Basta may may sound. Ah, nagog ba? Charot. Sir John! Hello mga kasuroy. Sorry kay wala gyoy nakadalag camera. Ah, gito yun. Nakalami. Ano? Uy! Special. Chicken biryani. Hi, GMJ Vlogs. Oh my God, couples all around me. Chicken biryani. I think mild. Lamig, di ba? Kuha dyan, may butang Okay na. Sir Josh. Tilawi ang pinakalamig. Tilawi. Grabe na. Burger. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I